My name is Bill Neumann. I am an American CPO, and I have been connected with human study right from the very beginning. Now, I plan for sessions to be relatively interactive, which means we all must respond at some point or ask a question or be responsive to what's going on. And I think that all of you have probably already figured out from the prosthetic exams that this is serious business. So only what we have is extension of the knee to 3. It actually requires the structural integrity of a KFO. This people. Uglavnom bi išao kontra, znači dao bi pritisak ispod čašice i vamo ispod glutealne regije. At this point is I close the cast after I take the stopnet out. Okay, next person, what is this? Typical areas that we want to identify in any FO, AFO, or KFO for casting. Mogu si da ideš preko trokantera, pa da imaš deti trokanter, pa onda da izmeriš. Bolje, ali dalje nije dobro. Znači sad trebam ovu ruku naprijed. Ovu sam išao pozadi, sad ću za toliko ići ovu naprijed. Treba će nam malo vazelina. Svaki dobar posao. Meni nije bitno da vrh malleolusa nadogradim, nego ovdje oko njega. Okay. This type of alignment is only used on Almeric joints and similar types of joints. It may cut off at about this point, so I mean, I don't care if I've gone too far because most of it is going to be cut away anyway. Ovdje savijemo, ona priđe uz plastiku. To je ideja, znači sa što manje poteza da savijemo šinu. Ne mora ništa da bude precizno, toliko, ali čisto da nam da neku sliku, da znamo o čemu radimo. Ako ostavite ovako, kao što je on uradio, znači to ne može se raditi termoplastikom. But I never use metal, and I usually start with the big drum. I always leave this too long. Uvijek ovo ostaje malo duže. And I only do this when the patient comes in. I finalize this I trim. on finalizira, završi ovu rubnu liniju samo tada, znači kad pacijent proba. Mogli smo da stavimo ovdje jednu čarapu onako umotanu. Kao... Misliš poslije? Ne, pre. Aha. Ovako umotamo jednu čarapu. I postavimo ovdje i onda smo sigurni da će nam vakuum doći svuda podjednako. Alright, ideally we do not stand the patient until you have confirmed your fitting more. So something like that with another strap. Now normally we would put it back on the patient at this point and we check to see if it works. No, da su normalni uslovi, mi bismo sada postavili to na pacijenta i da vidimo da li funkcioniše. But I don't think we need to make the patient go through all of that again. We know this. Ali mislim da nije potrebno da
pacijent prolazi kroz sve to ponovo jer mi znamo kako to funkcioniše. Ova ivica možda malo predugačka. When you plantar flex the foot, you want to feel back here at the Achilles tendon. Put your finger. Ali kad uradiš plantarnu fleksiju, trebaš da osjetiš ahilovu And tetivu, has a solution to it. jer je uredno, fino, uredno urađeno. She's got mass and motion moving forward Masa to mid opet koja stance. se kreće naprijed do fazi And srednjeg now at mid stanja. stance, she's got ground reaction pushing her knee back into površine position. guraju, odnosno djeluju na koljeno. Situacija bolje. Ali mislim da je ovaj plastični deo dovoljno dugačak. Ako sam slučajno prekratio onaj mekani deo, samo staviš novi taban gore. Samo da produžiš. Ako budeš osjećala žuljavo na vrhovima prstiju, ono treba da bude do kraja.